Borithi ni mambikitwo uthuthuria kumenya kana mundurume umwe uri ukoretwo igitherema nenda-ini cia mohoro ari ta Muira wa mutino wa ndege iria yaguire iria-ini ria Naikuru na mutino wa ngari iria iroragire gavana wa kaunti ya Nyeri Ndagitari Wahome Gakuru. Munene wa borithi Joseph Boinet augite uthuthuria ucio wambikitwo kumenya mundurume ucio uria uikaine ta Dennis Ngengi Muigai wira wake ni uriku kana ni umwe wao. It is said that there was an individual who appeared in both scenes, as you said, who claims to be a police officer. I'm not certain about that one. I have to find out whether it is indeed true or not true. And if it is true that he's a police officer, I will be interested in knowing what he might have been doing in those two instances. Na ku county ya Kirinyaga thirikari ya county yo ni ikirite mukonde gututhuka kwa murimu wa kuharo gatema thutha wa arwaru 10 kurigitwo thibitari-ini itiganite mwena ucio. Kuringana na murugamiriri wa ugima wa mwiri mwena ucio Agnes Wanjiru, arwaru acio marambiriirie kuonania dalili cia murimu ucio muthenya wa Juma kiumia kihituku. Oho ni ugite kumana na mbura nene iria ikoretwo ikiura mwena ucio, miberethi ya gutwara mai ma giko ni ikoretwo igithuka na macungiririo murimu ucio gututhuka. We are suspecting the cases are from contaminated water due to the ongoing long rains. Na tukihugura kaunti ni ala ikipiani ati MCA wa wodi ya Sosiani hamwe na MCA wa guthukio ni moretie thirikari nene ithie na mbere na kuingata arithia a mahiu aria mari kaunti ni yo mugaru na watho, makiuga arithia acio ni macungiririe hathara nene migunda-ini ya ikari na arimi a Laikipia. Ako ng'ombe ciao ni ikurihwo, andu aitu aria makuite, atumia na ciana citu na thigari onao marihwo. Tugitirihania ati kaunti ni ya Naikuru mwena wa Molo mundurume umwe uri uikaine ta Simon Wajao nikitio ngono thutha wa gwikwirwo ni ahahamite atumia eri kimwiri. Mundurume uyu uri utwarithagia ngari cia matatu akoretwo akihitukia athii mathiteji-ini na kumaroria gwake mucii kuria atafanagia cieko icio. Nikaona anataka kuvua manguo zake, mimi nikamshika belt nikakataa naye kabisa, tukaanza kungangana kwa nyumba. Tukangangana ndio nikaanza kupiga mayo nikisema nisaidieni. Girifotira Kameme TV, rito yako ni Mwihaki wa Kamau.